nĩguo kuma mathainĩ ma mĩaraho barabara-inĩ ya Manyanja Road kũrĩa aikari a Donholm mwena wa Embakasi ya irathĩro mamundirie mĩaki makĩhũthĩra taĩri cia ngari na gũthũkangia nyũmba ici iria irakagwo barabara-inĩ ĩno harĩa kanitha wa Jesus Teaching Ministry ũrĩ. Aikari aya nĩ mathũkangirie nyũmba ici makiuga mwene cio arenda kwĩgwatĩra handũ haha na nĩ barabara na matibatie kũhingĩrwo barabara ĩno, ũndũ ũrĩa maugĩte no ũcũngĩrĩrie mĩtino barabara-inĩ ĩno. Kuna barabara imefungwa na watu mabwenyenye fulani na wamefunga barabara ya kutumika kwa kanisa na majirani zetu, na siku ya leo majirani walichukua nafasi kuja kubomoa hizo manyumba. Sasa kwa vile imebomoka, sisi watu wa kanisa hatuhusiki, lakini inatusaidia kwa sababu hapa wakati tunatoka kanisani nafasi ni ndogo sana. Na mimi ninasikia uchungu sana vile watu wetu wachache wameoja kuuawa na magari. Kwa hivyo ni juu ya kujenga hii barabara, hii inakuwa kidogo barabara. Na thutha wa gwakia mĩaki ĩno, nyanake nĩ ciĩyumĩririe na gwĩthara na mabati na mĩrango ĩrĩa ĩrekagĩrwo nyũmba-inĩ ici, gĩthagathago kĩrĩa kĩgagairie nginyagia biacara iria irĩ mwena ũyũ kwa makĩria ma ithaa rĩmwe mbere ya maabitha borithi kuma ceceni ya borithi ya Buruburu na Kayole gwĩkinyia kũrĩa mahũthĩrire rĩera rĩa kũruta maithori kũharagania rũrũngania ya vita havina macho. Mukituangana, mukipigana, mukicharazana, mufanye chochote, vita havina nini? Macho. Kwa hivyo tuelewane hivyo ya kwamba naenda kueleza wale wengine waende nyumbani na nyinyi muende nyumbani na mtu asiwakishe chochote tena. Sawa. Na thutha wa aikari kuhorera munini wa OCPD wa Kayole Jackson Sang nĩoririe aikari aya marumirire watho gukinya mateta mao no ti guthukangia indo. Na hatutaki iende mkondo huo. Yes. Tunataka iende mkondo wa sheria. Yes. Tunataka iende mkondo ambapo kila mtu atajua sheria imemhudumia. Mimi sina nguvu ya kusema itolewe. Yes. Ni nyinyi muende mufuate mkondo wa sheria. Mupate document ambayo inasema watolewe. Yes, watatolewa. Aikari aya nĩ morĩtie gavana wa Nairobi na thirikari nene kũingĩrĩra ndeto ĩno nĩguo ũrĩa wĩgwatĩire gĩcunjĩ gĩkĩ ndagathiĩ na mbere na gwaka. Naomba serikali ikiongozwa na gavana yetu Sakaja, hizo vibanda ambazo zimejenga mbele ya kanisa na katikati ya barabara sitolewe, kwa sababu kuna mwanajetia mmoja amekufa hapa kwa barabara juzi. Tunaomba kwamba serikali mtusaidie, mtu hawezi toka nje akuja ajenge katikati ya barabara. Tunaomba vibanda zipomolewe na tutaki tena kuwaomba tafadhali zipomolewe. Wale wanafukuzwa na askari hapa nyuma yangu wenye wametumwa na wale wa goons kuja kuchoma hizi manyumba, lakini tunashukuru askari wameingilia kati na wamefukuzwa. So naomba serikali, jameni, tafadhali mtusaidie, fungulia kanisa njia. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.